Punya sepatu butut sayang kalau nggak dibenerin lagi. Apa tahu nanti kepake kan. Cuman ngangak doang kayak buaya darat. What? Bukan somplak. Mending dilem. Kalau udah kelem kan bisa pakai lagi tuh. Ngangak. Kayak buaya darat. Mantap, mantap. Jangan main buang-buang aja ya kan, lem aja dulu. Bram, benerin sepatu. Cepat. Dari mana lu? Biasa, jalan. Jalan mulu kerjaan lu. Gitu. Jalan pagi gue. Jalan mulu kerjaan lu, Bram. Sepatu diingin tambul-tambul. Sayang, Bram. Ngomong-ngomong lu dari mana? Jalan-jalan dong gue. Kayak anak muda aja lu, jalan-jalan mulu. Cewek dicari. Ntar juga nyamperin sendiri, lu klepekin makannya. Kepekin. Emang cek burung gue. Burung dara diklepekin nyamperin. Burung dara lain, sama manusia susah. Nah ini burung apaan? Nih, burung. Burung kecil. Oh nggak bisa diklepekin? Nggak bisa. Nggak bisa buat kelepek? Nggak bisa. Di kodi biar nggak terbang. Burung malam. Burung malam. Iya. Burung hantu dong. Iya. Aduh. Tahu burungnya. Ngomong-ngomong kan gue sepatu dulu pas gue kerja nih dulu nih, pas gue gawe. Iya. Bol, Ya. nganga mulu kayak buaya darat. Beli. Lu nyuruh gue beli. Lagi. Nganggur begini suruh beli. Lu mau minjemin gue duit beli sepatu? Ini dulu, lu belum Lu ini udah, pura aja, pura. Terus? Bawa ini dulu, Pak. Pinjam, Pinjam ntar dulu. ganti. Tuh. Ganti kamu. Ntar lu pada monyet. Bang. Tuh. Sayang Bram, daripada sepatu bekas gue jual. Ya udah. Mending gue servis, Lem. gue lem. Iya, lagi Pasti bisa pakai lagi dah, tenang aja. Kalau mau main futsal nanti bisa pakai ini. Wah, lu nggak aja Ya lu. kan? Wah, barang bernama. Kalau lu punya sepatu rusak, tenang Bram sama gua. Iya. Gua servis jamin. Pak bolong. lihat. Pada bolong. Ya, Aduh. Nah, ya gua kan ngelemnya. Nih, lem bukan sembarang lem nih. iya terus. Ini lem enak banget dicium. Enak. Wangi. Ya enak. Pasti lah. Wangi Tapi mantap. gua boleh nggak? Gua bunyi. Enak ya? Aduh. Lu cium. Ya, boleh nggak? Emangnya cewek dicium? Enggak, pengen ngasain gua ngasain. Lu penasaran wanginya? Iya. Lu cium aja. Lu endus. Bener ya? Iya, hati-hati lu. Ini parah. Ya. Bilang enak lu cium beneran. Ya, mabok. Ya, mabok dah ya rusuh dah. Mabok ya rusuh dah. Ini apa sih gue? Aduh. Aduh. Nih, mau bangkai ya? Bangkai. Jambu. Oh, jambu. Aduh, ini mana nih? Aduh. Harus begini kalau begini. Batu gua kelar. Lu pakai mabok. Aduh, kenapa begini? Aduh. Ya. Baru pulang nih. Tembak. Tembak. Oh no. Tembak. Aduh. Lu. Tiba nih. Kok pulang paling pusing. Santai aja, santai. Begini ya. Ini kalau udah mabok nih, kadang ngawur nih, kadang suka ngomong ngawur nih. Ya, sepatu gua belum bener lu deh. Nah, begini nih yang ngerepotin temen. Ada cewek. Ya, lu nanya cewek sama gua. Gua sendirian. Gue malam puyeng nih. Nikmatin aja dah. Nikmatin. Emang tidak apaan? Malam puyeng. Aduh, Ji. Ya. Ya. Lu mana orang lagi? Hah? Lu di mana? Ya. Tahu lagi puyeng. Kagak ada. Nih. Aduh, gua bingung nih. Cara nyembuhinnya gimana ya? Bantu. Ya.
diatraksikan bener kan? Kalau udah mabuk kan? Sok sok Oh, sok. tentang guru silat. Ngambek ini bawa silat. Ada nyamuk. Bang, Nyamuk lu. Ditepok. Bukan lu tangkis tepok. oh tepuk ya? Tepok. Hap. Mana, Ji? Datang seekor nyamuk. Terus, hap. Dapat Nah, gak? lu ditangkap ini. Dapat gak? Boro-boro. Kagak. Halusinasi nih mah. Aduh, nanti. Cicak di dinding. Nih cicak ini. Diam merayap. Hop, dapat gak? Salah. Halusinasi. Nanti. Aduh. Mana lagi nih? Kok gelap ya? Gelap. Gelap nih. Mata lu yang gelap. Lu bikin gue pusing lu. Gimana nih? Wangi dihirup bener. Kayaknya ini dah. Di Pluto. Alah, Pluto. Tuh, ini. Wah, Kita masih di bumi, Bram. Masih di bumi. abong lu. Di Bangka kita, masih di Jakarta. Tuh, Kota yang aduh, indah. Mikir. Aduh, Gue jadi ikutan pusing gue ngeliat lu, Bram. Gimana ya, Cak? Oh, mikir sini tadinya. Waduh, gak lu sih itu. Lagi nih kita ke sini. Aduh, gimana nih? Lu hirup lah. Gimana nih gubangnya? Ya, celeng dah. Aduh, Celeng dah. aduh. Ya. Aduh, tidur aja dia. Aduh, puyeng nih. Celeng. Puyeng nih gimana ya? Aduh, Bangun lu. Jangan celeng aja lu. waduh. Bangun. Waduh, lu kok ban balik ini? Misalnya. Ya lu kayak suruh minum. Mata gue belum bener lu bikin mabuk. Aduh, puyeng nih malah gue nih. Minum. Iya. Minum. Aduh, Halusinasi lu. Nyamuk lu. Tangkis. mantap nih. Ya, tutupnya mana tuh? Aduh. Kok tadi gua perasaan ini ya di UFO. Di UFO. Gimana rasanya mabuk lem Aibon? Pusing. Para gue Pusing. keliling. Kelayangan. Iya. Waduh, bener-bener nih, parah. Lu Buat masih terasa pusing ini? udah enggak. Udah tidur aja dah. Iya. Ya, Puyeng malah. tidur dah. Aduh. Enggak lu sih lagi. Aduh. Awas. Aduh, di. Kan kalau udah agak enakan dalam tidur gua bangunin. Iya. Ya. Lu pulang-pulang emak lu, nyak lu nanya, lu ngapa lu jalan-jalan jalanin ke Poyangan? Lu kata apa? Masa lu bilang mabok Aibon? Ya. Gak mungkin. Habis disco. Udah tidur. Nah, enggak ini bocah. Gua lagi asik-asik ngelem. Mau kan kering kan? Cepet juga keringnya. Tapi jebol kan ya? Nanti sih dikit doang. Tenang aja. Kalau punya sepatu sama gua servis habis. Molor bener. Gak main dah. Oh no. Dan air ini bangun diri. Misain temen nih. Mabuk segala. Nah, lu bilang. Yuk. Bye-bye lu. Aduh. Mabuk lagi. Gue tinggal. Wow, bener-bener tuh Moji. Udah bikin mabok. Pakai lem Aibon tinggal lagi. Wah, bener-bener. Lu tinggal Moji. Bener-bener si Oji, ajar. Tinggal lah.